Ngisukuma nokubingelela isihlalo sokhosi namakhosi asezulwini nabafundisi nabavongile abashumayeli nabakhokheli nabaphathi bamakhosazana nebandla lonke igama lonyazi. Amen. Bakhonzi bahle basezulwini, ngibonga ukufika kulo muzi owencele wasezulwini. Mina ngisuka ngijabula kakhulu manje la ngifika khona ngibe sinhlangana nabanye abagcojo. Ngijabula kakhulu khona abangakuthandi lokho kodwa mina ngiyathanda. Ngoba akhombisa khona ukuthi indlela yakula uhamba khona awuhambe wedwa. Ngizocela la ngisihlabelelo ngizokwazi ukuthatha ngizothatha isikhathi eside ngoba ubaba naye phela la uma umuntu asuka afika ethempelini khona mhlawumbe asuka aphathisiwe khona ufanele kundlulisa kubantwana basezulwini. Kule sihlabelelo sika 180 kule ngilozi yasezulwini ngilozi yale ekhaya ngilozi umndeni wakithi inika izwi lodwa 180 sihlabelelo. Wozani nonke izizwe nasele basiwe lelo ziko
ngiyabonga amaNazaretha yakungikhabelelisa inkosi esibusisa. Bakhonze bakhe basizulwini sisindabeni enkulu. Engizoqala ngako ukuphakamisa ukubonga. Umsebenzi omkhulu wenziwa kulelizwe. Uthando lingaka uNkulunkulu wahamba abantu bonke lapha kulelizwe laseGoli. Ukukwazi ukugcina lokhu uNkulunkulu wakucela ukuthi ngicela kuwe amaNazaretha lapha ethemba lethu ngifika kuhle njengalapha kuThuthukeni. Mayibonge amaNazaretha. Noma phakathi kwabantu akuwenzeki ukungabikho abakhona mhlawumbe wathatha ukuphuma endleleni. Kodwa mawubheka lokhu kwakufunwa uNkulunkulu kufezekile. Mayibonge amaNazaretha. Ngoba ethemba lethu kwakukuhle emhlangano wawunokuthula. Bakhonzi bakhe basusumina ayikho into eyikhula kube abantu babene ngento yodwa bawumbene bahamba ngendlela eyifanayo babene kuzwana babene kubekezelelana. Mayibonge amaNazaretha. Ushebe uthalente njani. Engiyabona ngaza ngathi mina wabona ithemba lethu siyikhiphe unyawo lwesibili. Kodwa ngizokusho ukugcineni uma ngikhumbula. Khona laba khona izinto bazenza. Ngizibona futhi ngathi mangibheka ngaze mina ngedwa. Njengoba ukuthola unaka umhlangano omuhle. Uyesubuka ukuthi mhlawumbe nasizulwini ubusika khona ningilozi sasizulwini sehlile ziphakathi kwamaNazaretha. Mayibonge amaNazaretha. Ngoba iyenzeka laphayane kanti ngayigcina. Lo mthandazo waka4 wawugcina nini wena ukuthi kuvuka amakatokotweni. Uzwa umsini ematokotweni wonke umuntu uyathandaza. Wawugcina uPhunyaka. Mhlawumbe nasothingweni waqala webisi washabalala uzange uqhubeka. Nyala kukhona ngisho indawo zonke lemohamba abasathandaza abantu ematokotweni. Umthandazo waka4. Umthandazo waka12 ngiyawubona baya abantu bakhodana. Kodwa lo waka4 hayi. Laba kuvuka abantu ebuhleni ubona abantu bathandaza ukuthi mawuqeda umthandazo edokotela besathi aphuma ngesamba ethempeleni afika ukuthandaza ethempeleni ayedwa. Lo mthandazo wakhe yedwa lo kukhuluma ngokuvungama akwaziwa umuntu uthandaza into ayifunayo into ayidingayo acela ukusheba wakhe ukumkhumbula. Mayibonge amaNazaretha. Awubina ngaleso sikhathi. Kodwa la ithemba lethu ingelozi yabuya yawuvusela lo mthandazo. Mayibonge amaNazaretha. Ungathi ungayenza njalo ungaphindi kuhlehla. Bantwana bakhe basusulwini ngizobonga kakhulu ukumbana kwethu. Ungathi lokhu kwenza kwenzeke ethemba lethu ungaqhubeka njalo. Imihlangano kulelizwe ibisibuya ibe nokuthula ibe nokuzwana ibe mnandi. Abantu bathola into ayizeleyo emhlanganweni. Mayibonge amaNazaretha. Khona la siyakhona manje. amaNazaretha. Yesingakile nyanga. Yakale vena ngithi. Usebenzingakhe kube siya la kuyiwa khona siyolowa amagama ethu. Yodwa ngithi. Kuda etsuka laba kwazi umbala wazi nemizuzu nemaminithi. Nama-hour ukuthi mangakhe ama-hour basele ukube siyayitabela incele yasithena. Awungacabangi lutho nje ukuthi kufanele wenza. Uma ukheza ukucabangayo ukuthi nje umhlangano uzophuma wekhenane yini into kufanele uyenze ngoba wakhetha umndeni wakini ukuba uzothatha ijoke ulifaka amahlombe udose umndeni wakini uyisa ezulwini. Yini into manje ucabangayo ngoba manje shanyakaza manje. Thina basimhlabeni mhlaba sinanyakazi kodwa abangasekho lento mhlaba kathi babopha umthwalo manje. Thatha ukubeka lapha. Thatha kuyabeka lapha. Thatha kuyabeka lapha. Alikushele kumhlanganeni. Wena uzoqala ukuqoqa kusasela amaviki amabili noma elodwa. Uthi ongekisa mdedele. Khona uqala ukuqoqa manje uzoshiya nokunye umkhelo uzoshiya. Wakhumbula phambili ukuthi ayingaliyada ayisa izothenga. Kaya uthatha sinene shibe nje. Pheka phambili. Kwisikhathi amaNazaretha lo kuthi kulelizwe khona into engiyinakile angazi. Mina ngedwa nje.
uma ubaba abuye eKenani unyawo lokuqala ukuyaphuma umhlabeni ahamba nje abuka abantwana bakhe uzale eGoli mayibonke semanazareta abuya futhi ahamba umhlaba wonke amagumbi amane umhlaba wathi uma uphela unyaka aphinde ezale eGoli kole sinaka lento ukuthi yini lethu isehlela ihlika kaka usheba sithanda kangaka uvula ngeGoli avala ngeGoli basimkhandele bantwana bakhe basusunusheme ungakhohliswa lutho ungakhohlisi ngisho umngane wakho noma umthanda kangakanana noma umthanda ngephi indlela kodwa ufanele babela kuyona ufanele uzazi ukuthi wena weza kanjani la uzwenzani mayibonke semanazareta ubisunaka lokho phela izinto izinto ziyeke ngoba sikuyisizulweni Jesinyakaza nje mkhubunyakaza kufanele ukala manje laba abadotshele ukube isithula kubo isizwe lethu yisho njalo incwadi lena kaze ngisayikhumbule le ncwadi ikhuluma ngoMose ukuthi uMose wahleze ahlazana nomkhwakhe bazisiko esimnandi kodwa kwafika isikhathi abese uMose wasuka wahlala lapha eceleni babese abantu bonke bayakuya baphuma abantu bafanele yini bayakuya abese uMose wabuza yini lento wenzayo umkhwenyana bonke abantu beza kuwe wathi hayi kufanele beza kimi ngoba bazokuza ukuba ngibaluleke ngibafundise umsebenzi yasusulweni ukuphila kwasusulweni ngibakhokhela ngibaluleke ngicela inkinga zabo mayibonke semanazareta laba bantu nje balapha bakhokhela abashumayeli khona indixaka yanxaka lethu le kakhulu imihlangano nalethemba lethu bakhona bayizakini futhi abantu umbuzo ubuza walo mina umbuzo kimi ukuze uthi awuphethe wena umshumayeli thebeni akekho umshumayeli ukhona uyile yini kuwe uqala angiyazi yini idala ukhona yini idala ukuthi ungayikhokheli wakho uyobuza lethu uzoyibuza kimi indawo izokusiza khona kanje kodwa ungayijayeli manazareta ungajayeli ukuthi jesinjena abadotshela nje kuzohlubisa kabathebele ukuthi uhlubisa basolinda inkinga sethu mayibonke semanazareta ukube nje siyatabeni manje umhlangano hoza kubo hoza kumkhokheli hoza kumshumayeli bawumshumayeli nje siyatabeni nje inenkinga inje angazi le nkinga ufanele ngiyubika kanjani noma ufanele ngiyinikelela kanjani fanele ngiyothenga amatikiti fanele ngenza njani ukuthi thola omunye aphethe amatikiti akula le Bhayibheli amatikiti awangasekho uma umbuza ukuthi bakululekile ukuthi la matikiti anikelwa kanjani cha into engiyazwayo ukuthi uyathenga amatikiti uthengela abangasekho yebo uyathenga abangasekho awungifulile kumkhokheli kumshumayeli uzothi ngeke wathenga amatikiti yiwuphela yini kufanele uqala ukwenze noma kufanele wenze njani ngabathu abantu kahle manje ungena ufanele uthenga wona nje uthenga amatikiti ayikhola le Bhayibheli itikiti nomnikeli wayo ungafani futhi awulingani khona abantu bahamba ngengozi umnikeli wawo ufana ukuthi wahamba ngokugula khona abantu abahamba bangabona umhlaba abancane abaphuphumayo umnikeli wawo awufani nabantu abahamba noma kanjani khona bahamba ngokuzibulala khona bahamba ngeyindlela yokwehlukana kwakhe iminikelo yayo ayifani ayilingani wena uphethe amatikiti kuyingathi mangibuza ukuthi hayi ngine-100 ngizoyitshintsha ngifaka 10 rand tikiti ululeke ubani ukuthi kwenza kanjani ngoba nawo abashumayeli bashemukana bakhokheli ubani ukululekile ukuthi tikiti mawanikela manje ungakungcono uthenga imbuzi kungenani thenga amatikiti akho thenga imbuzi yabanikelelela wakwenzela kodwa imbuzi womhlabeni nasizulwini uNkulunkulu abenzela khona ngale mbuzi ngoba imbuzi ibala nangeboya abantu mayibonke semanazareta manje ngoba amatikiti kodwa bahamba ngengozi kodwa ngahamba bangezwani emndenini kodwa engathi baphuphumayo wena uthenga amatikiti wena uyabahlanganisa wawafaka lapha ufaka ama-10 rand uzokusiza ngani lokho siyahamba manje siyanyakaza manje umkhumbi wanyakaza ubona umkhumbi nje muphi kolwanye ubona igagasi lithi kanyana unyakaza kanyana umkhumbi unyakaza uzulukisela kuhamba babona indlela
unengena nathi namhlanje njesilapha nje sisikusele kancane uDisemba kulutho abanye bayemakhaya bayakuphe kodwa kufanele uqala namhlanje ulungise uthi yini kufanele uyenze uma unamamanga ekuthuzini aniphathe uyihlabe uyibike nawo umphako wenu ngoba sihamba siyetabeni nizowokhela isimhlanganeni ningilidele isibusiso ningibuyele isibusiso maboko samaNazaretha ubenzela uphi umphako wena bangasekho abakini bajabula nawo unje uma kubuya futhi abanye babuya bahlala phansi ababonke umhlangano at least kukhona umncane kwenzayo ukuthi wakwasibani bani ngabonga ngoba manje sabe umhlangano sihleli kayisanela kahle kuza kufika lesikhathi akwenziwe bantwana bakhe basusulweni singadlali ngethuba leli thuba ushelo asidose ngeboko soqala asidosela kuye singadlali ngalo yena zonke izinto zasemhlabeni noma amagqubu izondo imona amahlebo yonke inkane lapho kuleli bakhe yinye into ibusayo uthando kuphela bayibonga samaNazaretha ayibusi inkane la amadolo futhi awabusi asibeniphi yona yakhumbula ngifika kulo muzi khona incwadi engangizifunda lekhuluma ubaba omkhulu abaza abadala mina ngaphinduka kwale bala ngisalapha bangqona abazana kwale bala kodwa khona incwadi engahamba ngifuna ngikhuluma ubaba omkhulu uthi wahamba ashumayela ayenza umsebenzi wakhe afika kwalo muzi lowo wacela indawo yokwakha itempeli abese lo muluzana wamsikele indawo yokwakha itempeli uNazaretha akho umuntu ukholwayo lapho amangalisa ukuthi yini azo ufuna itempeli uzosonda yedwa kule tempeli wamkhomba bese banebe indawo inkulu ukuthi wabeka manje akhala itempeli kulisuka lalagcina lapha walifuna lapha elikhulu itempeli shojele imali wamkhulu uma livula abantu babingile ukuthi hawu njengavula itempeli ngaka uzusonda nobani uthi wathi maqeda kulivula itempeli abese waphuma wenze konke kuphelele etempeleni abese waphuma uthi wahamba ebanganyana wahamba bese wafica abantu bagcwele isituku sabantu bagubha umgodi laphaya kanti lemgodi wagubha ithuna uthi wasondela kuwathi walumzane enzani la bathi hayi silungise indlu la kukhona umuntu ushonile bathi wabese waqoda kulo muzi lona wafika wangena kulo muzi la kushonile khona uthi wafika wangena abese wabuza wenze njani babese bamnika ukuthi hayi kwenzeka kanje kwenzeka kanje ndoda abese ithi mngangane cha uthi wabiza bonke abantu basondela nalabo embayo wababiza basondela wathi hayi lo muntu lo akashonile ulele uNkulunkulu wamenza ukuthi amlalisa kanje uzangiza ngifike mina yenza izikwenza kuphelelisa uNkulunkulu ukuthumile angithuma kini bayibonga samaNazaretha abese basuka lapho mawutshela abantu bamangala ukuthi wayakhuluma kabe kanje wazi uma kushoniwe umuntu afika akhuluma kanjalo uthi ngamanye amagama uyahleka uthi wasuka wangena kule ngashonile khona uthi wafika khona kulo muntu ushonile abese wamphipulela kathathu ngamakhala mphipulela kathathu abese wamemeza igama lakhe lo igama lakhe engatshelwa ngamuntu uthi lo muntu wavuma bayibonga samaNazaretha uthi wapakhethe inkosi abantu abaningi baphinduka babasonda kule tempeli kwakuthi uzosonda nobani la bayibonga samaNazaretha ushembe wena ufuna lokho siyahamba siyeKhenani siyenza umuzo wami lo ngiyavala manje akuya ngedwa lenkonzo ngiyastopa manje siyenza iKhenani siyeKhenani siyenza ngisayihambile kuJanuwari sabuya lezinto salezwa yona eKhenani lebasho abaphande abadoda ababuya bazivuselela yona umunye ngamunye yini into uyenzile mina yini uyenzile wena kuza kufika lenyanga manje ngiyele eKhenani angithi ingane zibalile amanzi ami angithi zibalile zile nini
amaripoti amarizata nathi siyela amarizata tena usinzini kule nyanga lesi kuza kufika namhlanje bangake abantu bakhokheleli balabangithethe inkosi bangake abantu bayibona kodwa uyagula ubethu wathi ngicela ukuthandaza kuwe ngicela la kwalomuzi uma ngifuna ukuthandazela umuntu aphila bangake abantu babaluleka mhlawumbe bahlukile ngasezisontweni uyakuye uvakasha wathi ukuthi mntaka kaNkulunkulu yeka konke kuyele esontweni bangake abantu abanenhliziyo elikhune ilanga kasabana emakhawini ngathi kwakusikhumbuza ngathi mina cha ngicela omama bakhe bakhuluma ngezwe simanga bazokhona abantu abanenkinga uthi lo mama mina inhliziyo yami ngikwazi ukuthethelela uthi kodwa kwafika la inkhandalayo ukuhlala nenhliziyo ingakwazi ukuthethelela uthi ngaye uthingweni kusinkosi uthingo uthi ngafika ngaguqa ngithi baba inhliziyo yami ayivumi ukuthethelela kodwa ngiyafisa ukuthethelela uthi ngulamuza wathandeni ukuthethelela athi ngiyathanda bese uthi kulayane inikilise yale yabuye uthini mntanami athi ngicela ukuthethelela Nkosi katho uthi kulele selethi ngizokunika iyami inhliziyo abasithi amen lo mama wahamba uthi wathi lo mama athi kusukela namhlanje anginamaduna umuntu angifuni ukubamba umuntu ngenhliziyo maye bakusama Nazareta funeke nje inhliziyo yakho ifundisi wena baba lokuthathele lokugqoka uzange uzalwa nabo lo moya nana ukodwa awuzange uzalwa nabo yini ungakwazi ukuyeka ngoba wakufunda emhlabeni nje uzilapha wangena emanzini ugezile kodwa kuchimuka ungasafuni ukuyeka yonke into njengoba kuyona ishini maye bakusama Nazareta nje siyalela siyofuna amarizata umunye nomuntu nje sibhele nje tawe ibhele nje ushengo uhamba by one abuka imisebenzi yakho wayenza kunezinyanga kuza kuJanuary abesakunika iresult yakho noma ifaith noma ipasini asazi kodwa sisifuneni silungisa amaNazareta siyahamba siye eKhanani lungisa batela bakini noma ungenamali noma una20 rand thele inyama uyidabula kathathu abaphathi bakhuluma uyithi uyibeka usamo ukhuluma uthi naku umphako siyahamba siye eKhanani maye bakusamaNazareta uma uzokwenza futhi nawo abadwa bakhona edayo khuluma tembe yizwa kanjani bazokutshela namoyo ukhala bangatholi kahle bazothi wena wakhuluma inkinga la abantu manje yawaqaka kanti wenza kanjani ngizotshela bende mthi naye awumtshela kanje maye bakusama Nazareta hawu akuthengisha iswiti nasimthandi nje uhamba nje awunikeli nje kuze kuqala manje bazoqala kumemezela abaphathi umnikeli wentabeni umhlangano kaJanuary bazoqala manje ngoba isikhathi asikho semziningi bantwana bakhe basesulwini ziningi izinto kodwa ngayithitha la ngabonga ukube khona lezohlala inhliziyo yakho ikhumbule ukuthi sisiyakho uJanuary yini ufanele uyenze maye bakusama Nazareta kodwa ungakhiphi inhliziyo yakho kushende ungayikhiphi ungakhohlisa umuntu noma nothazile ngigqokile le ngubo emhlawumbe wangipha yona kusobala ukuthi mbakeni umsebenzi uphushen maye bakusama Nazareta angingcwele kundlula abanye mhlawumbe laba labancane khona bancane kundlula mina uma ngigqokile kufanele ngiyisaba ukuthi kodwa mhlawumbe le ngwe ayimudumazini mhlawumbe uma ngenza into esikhonektheni ayimfaki ingenabe atshala angayinakuthula ngawo ngifakile ingubo isizisa yona kanti angeke umsebenzi lengegqokela wona kodwa nabantu basizolisiwamile shela ukabala ngibonga kakhulu ngiyathola mbakeni wona imahlanganisi nje inhliziyo mnandi nginathikhabela siyi-3 noma siyi-4 ngiyabona kakhulu ngoba ithempeli lelo kusho ukuthi linesibusiso futhi linengilozi maye bakusama Nazareta Nkosi